jina fi am kwata maklompa bo an so na me de am akwaba e de ba Premtobre Kasee so na wi nsam no to so there's a fatter salt na ya bo no de ba sa no bebela oh ene me fi kwa be ponti o te la na chese me fi kwa bebela ne de bro say la ti no mama for fi Nigeria na yen hwade na Nigeria na referee bi na assistant agrada gbeso mu say hey na de grofo ka de nam say e bia na say bribe bi okoje no bia boni dua oh he says obi timi ngu in peace owo kakra obi agu na mo de kofa bribe say so to and teams ni no kokoshe na mo bono school B park so ne ade a and teams ni no kokoshe dress inside classrooms de baako and any wo kire so okwa kohwe se enso na kofom kakra and na assistant ni no e ko park ne so saga dai free o enso ekura tv bikur bayai ne no nko na pam gram o mo nyina tehwe de ba te de o mo kokodu ye no na Mustafa Bello Nigerian referee wanya media na sat agada de zo wutu agada etwasu mu na san ewura mu kokko ansan wewu de chama wutu very sad dia in the episode weekend from one better than dia na yanko Ibrahim Sanitara former communications director the man of Ghana Football Association and wa boss and perfect and the interview chama feed what tiesikwam rap nko no rap hey te Sanitara he Anything me de boko oba obesre no ne honya no dokodoko fichire na wa ye no potopoto ukuta bansiri se wo sopoto kotoko eto yeduane amichere kokokoko upe mato apenia ye bodobodo aigbefu aka asem bisi so bolobo e come di wa we nya garibi a foto freestyle hene kasahari ogborogbo mekonye yam feko fango ibichimu enu ana shito anything me de boko oba obesre no ne honya no dokodoko fichire na wa ye no potopoto ukuta bansiri se wo sopoto kotoko eto yeduane amichere kokokoko upe mato apenia ye bodobodo aigbefu aka asem bisi so bolobo e come di wa we nya garibi a foto freestyle hene kasahari ogborogbo mekonye yam feko fango ibichimu enu ana shito yeah Ibrahim Sanitara what say baby I don't fu bi okumu a obetimi om sani o rapo pa nsem ni bo aka go zizo so all for ba ho na fine ho e fasa all for ba kama bodo de ye abusia me nyina so na me fancy me refi me ho adna ka motom afema kwa beto aso kejo na kasa ni Kasee du buadi